Chuma, Kamwe Jinam, Kasre Jinam, Prophet Jinam, woman in Anatania, Tifia to Mesa Jampo. So, Mammy, a Janaso, Janaso, how do now to say, Radia do more, young behavior, Nedjumanuana, baby deeper. When I may have drum swap, ye could days a Christian Piemun Kumwa, Quasia die Jumedi can see a friend who GD in the same, ye de Bremo, and Sompa, my 0.7 grandson. Ay na ye mobile hen was some TV so etien was some pakomasi ye ne asofo ekukuru dom eni treni akuni atwotworo eni pebiankoma eni yesi nkonya ho ewe prayer se nyame mati nyame asem eni ugidie bia ugidie ese wunu ba bia gidie ne de wo the kwasem the first topic ye be treating your polygamy awan dodo Sompa Nyasam Ketua Islamic scholar Obeba Apostle General Moses Osei Beba and an traditional is for Ibin so Beba and the Domo Chese Nyasam Omina beje to say what dodo ye medium me pacho awale dodo ya aya kan First Timothy 3:2 no adom pay about 3:12 na wa kan ma Mary na no say program e ye tro Bible Koran so better ubewura Koran so bewura traditional na omuso ewura se ne bodu ya no na omuso be page ma me na ni obetena ina so be bo we e dia asem wan she no smart se ko fa se bi emre ni ma Mary na what is say adumo ne mo Bible do ba dia se every ye bi jaje wonya me drift wonya me show kwa matiem David ye and your brother what do you call and then the kada o se ye wo na mienu e brother ana ye woda tina wash mbofo nes what I say we jabo brother ni ye woda si ye wo mia ni ye twetwa me niam na baby ye woda and the be so what I say onkwa e di jaje wi oh so unya beta kunya mu a na Ghana ye de na pressure be too amani unu sa ho che ho judge eti the wuya yesi ye program no obeti a se ekom dem kra ma me fancy eti wo how nya mani hu na mu no ye dase ye nyane be bia sa Sompa Nkomo enu amu ne ye ko na judge ye na meke mu ase ewo abrochimem English abrochimem meke no France ne Belgium ne America no Holland no ane afia ye boa no nyina no ye na wo mase senyame ye adumo a omuguso kekabom fan club on de se ye nyate a ebema babia ye kama afi nyanka ne akurafo emobuafo wisiafo nyakopon kae no Yesu adumti ye na me maame so ye judge prekope ane aboa asopoto dwumadie no eti obi bia fa no honyim taxi drivers ane abadiafo aboboya kasa kasiefo nyina da mazifo swamifo munyina ya chiamo na commander nyakopon ya mama de die ya kwa bia swami commander ye wieshoa yanko yo eti ye ni muku appointment on say penisa no untumi sole aso e se friend ka che ne say Monday papa da say time say e beba the kwasem eti IBJ nye say adwuma no ene IBJ to onka disa adwuma no mai ya se Facebook so maajwa sechere anadifo nwie mawie afuna mbe wo so odoman to that maajwa sechere oginem okay Nicholas Asante also share from America PSA pomase polygamy nden ka say for Paul baby abe pena member ka be edwepa Joyce Yaboa ensu ejinam dedende na na akua kon asijo ene eye ahwenepa adom nipa no frase a wo mo ba krakra Jennifer Poku theater nurse Riley's cuisine so ewom ena fe eye Ramafobi amponsa akua from Poma wo mo ba no ano ye beda wo eti judge de wase ene ye ko ni ma ye na adwuma no ento aso case number 1 James Dapa one edit Asamoah Eunice Asamoah Esiama ena wo bai Eunice Esiama
and woma be boy a boy na yenim wo hawo a de wo nam call mami Sompa FM your Bible your Qur'ani Pachom pe Bible umpe na nanom umbe wiwi ne he ama peja mi Eunice Esiama mi Eunice Esiama mikra Bible Sompa Nkomo so sasama ameken trodo onyame boa me rade boa ona na mre ye wo ha na papa ne ha mi pacho papa ne ha na ade na wo na gangaria wo be kasa man mi pacho ntimi nkasa ye nti yo kafra yo ye tie wo papa yo ewia ide me damase eno makwanya mo de ama me no madwuma pa mpacho mi kunu ni James na December ye be na 3 years yen yete ablepo ena onu so odunkwa area ho no ye obedi bronya no so o manam so o mla na mene me man nkwankran so mususwa meni nkanti o mla na obae 3 days anadwo be 1 ye da ho no mo so o soro akwadwo nso a na wate ato memetis obi ate ato nyam nimse nkwala ni bi ntine na wo mani so ma mpanhwe tie na asahwe ase na san you na me sorry se me hwe ade a ono a me kunu na na ate ato na me se na ade no so wo kwadwo so no sorry na aboa bi te sa afranto atwa nani so sei eno ano no wate ato na me se na me so no kasa ne nyam yare afre ni se stroke no mate dinda na me nim na de ban itie ba asa anadwo me sui na me nua boy bi ebesra nti no wo na me ma ni so yi mu na ye de no call hospital bi ben clinic bi ye de no ko to ho no mu ma ade chen no mse emfa no koji ni ye de no koji ye koji nsonso ye kotena ho koda ho na wo ti yi no na di odi na chi wote ye dwoso e friend ales no se emfa no nko e ho papa bi ye so boduem sofo ababa o se friend Fatima na so obewa anti se we are suffering soon srawa dey no oto dey me pa cho mi hunu no eni busa no oto onu fo dey pa cha suffer so woto na onu fo dey awade no na ni je hu obe wa yanko maami yu enti me pa cho ye kwatena adwoso no ye kwaye bibidura nyame adom na eye enti emu ho no na se akasa bi wo ho na yire na ye koto no na se wo kache ni kunu so wo mi ntu na se omo ho kirom de enti enam so ma mi kunu so kasa ne nyam ni ye di bronya ni wia wa ye ni bibia wia no so tu kwan na danfo bi wo Germany nti wa ye ni shopping wa ye ni bibia wia nka ye di bronya ni wia oko enti e ba asa na ofre na danfo no kache nse se na ato no wa yale nti se na ato na damfo no nti o kan bibia che na damfo no se ene sa na tie de obema ni sika akọ high dan binti ye besere kwotena aflantwo new site bi ndi ye kwotena wa twemu wan ya fe de na mi kunu no ho ye me so mi ko deeper life ti me kwa asora na mne no kom mpai bossa na no ho ye enti ewo ma na yare san be kan no ho be ye den da kwa no pa bia wadidi awie wadwale wie di nkoma wasi miti no atwa ahwefom kum ye den ko to clinic no se da bi ye mfa nko G sa tam de na kasa ne ba nti ye san ko G no afa de wontimi nkasa kula bi wontimi nya hwe bi me so yare ba ye konfie miensa me ana matena no ho akurekura na ye te ha ne ye kɔ bono ye kɔ baabi wo kura ye kɔ ayenu ye da kwan ma de akye ane asan ato ha so so mikita ba ontwa andofo enti e ba san na ebusuanfo ne se ye san ye te bi mo ba gina kɔ ofri ebu akwa sepase ti na ebusuanfo nso mo de na kɔ na mse me mo mfa ne nkɔ tena ebusuafie enti ye ntokwa enti me so papa ye chia me e wodu nkwa mpatam na me frem papa na me born na mane na papa say omso omo de na ekwa waye bi waye ade omso omo de na ekwa agya mfa ne nkɔ na ebe wi ase bi ana bibi foforo akosi achi omeka se ye ka ase ye de na ekɔ e na wa ampene na me gem no omo de no kɔ ti e ba ta na aka me na me manketo a me so me ma no me ne ba panyina agasi ni wonya 8 years na 5 years na de wonya 2.5 years ti e ba sa na ye ti afrantwo ho ye aye mobomobo ye ne ba da be
ti yale ne ba no wa wo ketwa no me yale ne ba na me kura ketwa be 6 months me ka se yale ni mu ne ma de aka na to atena ne so onye ni mi na mo no mutimiti feelings in yale ne ba na me kura ba ketwa be 6 ya atena ne so ehim ne pa afi mo ama no no so ye mra ne mo bia ba pa asa urade no bo afo enti asa niam mu ye de na me so ye te anom kran ye nya aduane ni nye se na me te bi se kra de manya honam kakara me fonya ma madam fu bia na me no no se da bi esia ma ko ma me mo o ma me no papa wo ko kakara na me sesa me nyina na me san call back ti me ko tena me ma me mo ha be 2 months na me san ba se me be sra me kuni me ba e kasa ne nyam me duru o se wote abonte me ko ho anopa me hunu mbo so woto ne matwam ko efie ho na mko bisa se me hwe me kunu ne ma me no se wote ani mo wa hunu na me se nto no ne to no ma wa ya akokora poso san in fact ma me re hwe na me sui wa hunu urade me sui sa de na ma wale na me hia ma ne beble sa Sompa wale me kuye ko be 10 years me nya ni je da e bia sam fofra fe kra de abetom ne yare mi hu ba bia ye mfanfa ye so efitialo bakop ma nwumre ye tv da so mpasa wa ne hwe nti e ba sa na mbe fa me be hwe no na me san ko me ma wona mko ka che ma me se de mi kru na ye no nti mi ka metna o mo bi monti tissue mla yan yo ni suru mu fo e pa mo chao Abigail mumla tissue no ba no awere ho abonu pusa okunu yale ma wo susa no se kuraje ni a wonya bi ni no so ai problem na me no boafo so ya bai wa hu jirejira no so be me so ko ka kire me ma ati akotomu ama ni kun se de wa ye no mintimi nsa emetena me ma me ho bie mo ntena busua fie mo no enti no me bobɔ ne nan fofo na ma ne no ma piska ma ye ni asa be ha na ma asa be fa ma ade na me na kotena ampa me ka kire nan fofo no nyame nhira wo mo esi edu ne wo mo keka nyina rade ma wo mo adwuma nkoso mo bapa nyame nhira wate wanya ukun adaje a udi nachi onyame nhira wate ne ho beto no meji nyame adi me se ne ho beto no wate amen nyame ho beto no ama asomdwa aba abranti anko be adwuma hwe ne ma ya ba kwan yi o nti e ba san omo ma yeskani bi ne be ha dan bi no so o pedan no won carry sikasem nti omo so onko ye fisio wo nkarwe nti ye pedan ni bi won carry ni ye nya bi me so ma betra ma asem so sa ska kura me am de be ha dan dia na me di ena obi ka cha me say wanya bi wo mem ti e ho de kode e bia na lolo fe na so bete kakra de ko nkarwe afu mem me ba cho mem bi wa okay ena ye kwaje dan no wo nso etomre bi ade sika wo de ko 3 cd ne ko ne ba 6 cd akoye fisuo no onya bi nko nti se yete se obi sofu we ya ntam obi ya na be hu mi a so asiama wasem ye me ya sofu bi wa ha no ma di na chi na me ne ko nti na no me ko fa madam fu bi na so tonje ni no oseme me nko na me ko jibi me chechire ntonti me ko ton osi ada no pa bi me ba ya na me kru so wo ko dwale na me siyo nti wo ko hye dwan no ateam afre me ana me se wo pa afre nti afa na ho ayedi na me se ame nko hwe na me di amerika na me pla me di amerika na me ko adwan me ko ya ma me kru ya twa ahwe na se twatwe ne ene se ebi won so dada run about so ya le run about ebi ni ne so me ne san ye dada na ebi ni ne so ko nhie ni afafranto be no binu makofa ye sembri se nya boa papa biala so bi wo no mo na ye ko no no se sa etwa na okun otwa hwe na yare twa etwere na okodi ho no o ma san de afra aduane amenadi wo no ma no watwa hwe me ne me wo me so me wo mususa me nyanya scanfo mu nko school na nkura ya so so nyankopon ofiboni mi se me kwa achima me ba ye nkura yi se ma me se yes da yare na bo ko hwe no da dem no ma da kweti me ba mprenu na no mo moja urade me wo me krinye se no ti na me chemra ya blantia ko kama o ya na djuma viti se me krin
ade me betre kuma se me mehwe ina omunko school wo krom no onye adwuma minya hoto da ya chiri santi na no me bai no ka chem se siama sompa bai bi ba ho no Sompa FM no gidie se kasa ne nyam yedi ka ba ho difo bi ba mu show yi so ye mo se no ofrin kran ye ba e mo kire edi enkoye ni nyine nti osan ka we na mso okay obeba ensan amala ni e mehwe de nyame beye ni sa no papa e bo be 5 kra no no adwala wie de nti e bo be 6 ne na mi dwala wosu enti abraifo enti mu no eya de pay enti mu de mo se mu manipa ewo to na brabo aye wo mu ade na mo ji wo ye eya de pay na ni pa before the chese pay ye we de bia make out black no awu black beauty ohinini ni pa no wonkuno no ai no akura no akapa no ase no akapa no black wenchi ene e before the no black and red we be di bronyan ye be himu cast we black e bi nie wo ba ni mo nyamfo be kwa wade ne e de konto ase ne to ni ku yeso ne be da no waso tem beta be man se mejaw de be esi akuma fin so abofo possible so se meka ne me boa wo ba kwa wade payment me na oba no watu yi poi mami beta na be man se da bi wo be kume mentimi ye ko me se ni mami nua de konto ahye ne to e de pay yi no abrante a wo ye na dwuma ya te so be ko Germany e se ne ye nwie no oh mo tima de nyame din sisra nkoto jogu fam nkoto jo ba pa mo am na na meti ase wate ma bele na me nya school kura ko me kuri ho to no na hia me misra mo kwa bia mba fa so ambabo am Sompa FM papa yaso ejara pa eti say oh uradi enura eje mos nyame hira no odi for yadwuma ya boa nipa o enura taxi am fa ya me di kofi o si e ohini ni mo boa nipa o na me so da ye basa nwunwuna o si eje mos be so ni mu no o ma na dru dwale ye no sa di ni nyinala wa hu biem ye ya ye fie akola ba ko ha ye baba ko wo ha ni maame na kore be bo mama ne maame se ni se na me de ni ma agem enne akora ne se ne maame se obefiri agona abedamase na isakraye pebre bra bi nso ba no pay o se na danfo bi no o ton ne dan wa ya na James wa ton dan na fa nkra kodi rotu enti de ye nyame dwuma eja James nyame behwe wate eya me dese mabane se nyame che wa ha enti okasa ne mama ha no ana banka krakra James de ubetimi akabibi kakra ubetimi akabibi kakra kasegu we no ye de na woni obi akọ ana obi abodua bi ana bacho nyame anim no kureni onye obi oye basabasa since me hu na ye ware 10 years ne agasi me hu se ye se ne mprani da me ni ho no wo ho no me ma me mo na hwe no ma na duan even kra wo kampa me nyini onye obi a woko me kra na asema ye ne den kakra de ata na chi me o tiri mi onye woko onye obi a wo ye basabasa o ye sisifu ana se nyina onimu ye enti me hu se Sompa FM susu ono anetwe eja James o yiri di won adansuo na wonu obi enya fracas bia mi nya bi mi hu bi da bia me no bi kun na mafa kire ba bia busa ma yetia mo nanso se bia aboa bi hyentumam efiefuo yi bi bokotodwe mu hadwe ma me pa trend dey sa ya ye ko ba bia mo se ye ho a kom se wu fi ana me kunu fi ene onipa ne din semonesa na ne nyina so mo beka na ya wo mutimi nya ho hwe no ya na se kire sen we nipa kromo ka ye di me ya wo na se dua bi ana dwum di ahiri tirim wo ade be kire ne hunu mu moja no wawuda nketa so asam nyanza
na ni nyina be kan ya create confusion me anu na ya na me pɛ no ye be create confusion ya so ayentimi nye ye nyina ye tie sompa ejajem so mo kɔ ba bia ye keka nsɛm bi sa akyerɛ mo de me kese me de me kra de me se obi na ye me saa na se nipa kra o ye saa no se nyankopon efe bia ewrade bia nipa bi sa nya na wo yi ana like oh si amanya botia no ho abotre na so aye ho oba gangaria de wa kyerɛ bi so se nipa no yale man nka de obetimi aka akasa ewrade na because me timi ka say nipa smesi ana bentin na ye me saa me man de ya na ko edrum fiefo na ya na mo pesa mo cover so mo nye nso kan ye kwa wade omo me ho nwe be adwe ya nyame betua bronsam ka onya so me se champo te ho bronsam onya so me so man me dance Sompa FM. Abranti ni ababai wo ma se mama mira ho kakra wo wura ho ya me ho se mama mira ho akami na no wono de say ya afrafranto obi de ye kosua ye free so bebo na beti ampa ya a kire hwe fom e pai ensem besisi o na me mom de ne meka akakra eni say obi say bibia wotimi say no pa na ni nyina soso no enipa ya yaji wo mu die a ye feel say wo mu do yen wo mu ben yen no ya na ye ka ye hu e bata wo mu e che wo mu aya ye feel say wo mu etayen eno nti no ni etumi eba eni say ebia na nkomodie mu ebia na adwenkyire bi mu ebia na asem wo sese ye disie na apie eba ne saa no na se ahoye bi wo mu na ya som enu nti no ade wo ye ya aba ne de senka ya hypertension na de ba ya enka menyini senka afrafranto betimi abetwam ama na ya saa da we ye huhumu asem enu nti no menka ne kase isa wa hwan ma kan sem bebre ntini me kan se eja emoso ho no mu yidie na wa boye wo ekwan bebre so no na wanu enso nim se wo ba ha se ya sof mame betimi edi animu ama wa hande no over ama obi odifo no nyina wa ha na chese wanya na yaresa enu ntini me kan se ye nyina de mpaye ebeta na chi de so ko deeper life ye nyina de mpaye ebeta na chi na nigidie no mu asipi owe so se na yeni di ne ho adanse no empre bebre enya boni bia ye obedie ena ohia enkwanhia ebi wo hono mo eyensempi a obi a entumi enkyire mu eno ntire ne meka ene se won kana kuma ento ne yam na oba no so aya wanya na ya wonyi no emaye no na wota wo kura chi no onyankopon behwe na kuma na bibia ese wo ye bia no waye ama no efense ayeye wate ti no mugidie no munkura ne saa awurade be ye wa ebi de echi ense nso awurade abusuafo mo amu busta se prophetess nyame che wo around second story obetrans intimunya abotrema Mary ye mon tell and the talk show ho kra na o mama man nyawe batwa ba yo judge me da se ewiase amane de edoso asemuni nanso awurade edi ni nyina so nkonim se oye gidini na owire hye awurade mu de nyina enim se awurade nam kwan ahodo so na o solve your problems de mayen na inshira ne o se watimi ata okunu nachi to daya na mema no na ta adwane eja emma no but we dey waso wa ya de pa to the extent na ye nwuru se yare ba na ekodru point bi se ebusua nye ni nyina mum ba ekodru point bi se oba nko na ebusua oba ma nko na ebusua me nko to aso de a nyame anim ni na eya akọ amenem na eya agensem enti ba bia ojai ni muma ebusua ebeso mu ne de na chese kwan na abia ma wo mokra na God so good in fact said ye hunu at least kasa no kra ba kakra
nti yesre awrade se nyame ehumobro ene na doye ebe ya adwuma ewa ha na enigye ewie peye kafra because yare hwe de nyame anim ni yare hwe de se awarefo pa na ba akɔhwɛ ba akɔ yare gi nyame ahoɔden ena etimi ebem saa nti yesre nyame se onam ne dom so ebehu Eja James mobo butaya omode ba ha se enum na eja bibia aye fine amam judge medase won se epilepsy a ye begina kwa ise de akoma no na duro ho ye mo modram se ne entokra menim se ne de mo free bi kra odwa ye de sa abrofu duro kra wono ma de odifo kan ye papa bi wo agora kwan so no obi na kire ye ho no so sa wagie 8 million o man na adura wo de sa eti ye aduro na be 2 months ni na emma ejai kura ye medi afi mi wo hono ma obi kire ye sofo bi oni eja papa na aduro se no so onye ananti ani doso concentrate na bi obeti bi abedi akire no wo hu pro no be me go be wo what ye draw ni ye wo dem pipe obeta che deeper life ni ba ye de pipe what te wo edi ani nanti e bebrebe o chine dodo wa be gina ni so difo judge nam ka se be nanti makwa aba na nso mentrete oni embobla judge ene kwasem se awalefo mienu hia na ba ko yale ye hwe ba bia yade ni free eba okre on se we no eye ni maame abusue mu ana akoye sa nya ne maame na ayo ne maame abusue mu because obey se otukwa akoba onso ebenya bibie di ana edra se obetukwa anso no hote no on se onim kasa ese odi beteni kakra ana odi ko sompa abeifu chiri nipa otukwa ago abediye oso okura ho wonka obey nya se enka o yempo asem dada what I say ana oso no opre why say eta edensuani eni babia eda na judge die ye kan say asa butterfly o safafranto se wa hwanfra no enye afafranto a abaifo wanoma mi kirem ye pa odifo obia nkirem abaifo wanoma a omunsisa ne da enye kwakwa dobi enye pete eya abo na otwa ne konkosi no ye fanse petu ono na bra petu nsi do ahuna amane esanse na ni so be ye bia e dia hye no asima mi ken wo de wo ye mpabofo ntiminim se wo nhyada nyema tinye kase because me de me hye mo pa na omumu du omuso sene kwakwa dobi ana akroma omumu du omupuse no etise nipa enye petu a wotimi hu se esizu ni bi o dabi omutu anajo 12:30 tie bi na kobo no misi bi na kobo no na bo na bora su chem se fara ni wakran ni fry twata se sabuo ne ye soma no na akodin samone sabuo na kuro yi aso na enya ne nyane abayifo se kare na me abayifo kakra judge sabuo ya eni nyane sabuo ne benyane obi a 10:30 pepepe osusu bi a mempese mesu wo ha sabuo no osu sasu ni pe ka hunu se obetima besu nchance da so sei sasu no bete na wo akiri esu no so nchance da so enchance dia bia so besisu bia no ka hunu se wo problem e wo wakasa ofie abra wo twam no besu ofie ebi na opi anadwo a eye ne sa no ye pe ye nyaw osimi ko kire so to no mompaye osu ni ani osimi kire kwa ko pi anadwo ena di upewu ena ya bahwe na jeje se ye hu madwuma ni wi a ansa na ni so pa ba ye adwuma no age se connecte pipe ni atwa atum eno nti no mu ha ne se o mela busu ani mo ni yensa de ade no enti ne tware ne ye ewo ho ana tware so no mi de mi hunu se enya di tware ma hu mu a eye esa ye wona duro pa ho ye wona duro pa aje wa tie mi a me chare pa ye wona duro ho na no I was so 6 months ana 1 year and son na wo so wa ye very clear ba no de ni nyina be ho adwuma ya tase enti ye nhwe ye huye
yeni ye tiasia yeni mpa boma hoden na ye dwoye num ye kasa bebre na ye pre ho say ye beye bibi enti wo to de mo a wo mo ho asafo yen no enu na akofa o ye ne dia bre papa yi what I say the bia kan to janti o tintie mu bia esi o twahwe on enti ye tu ye nyina ye fu say ye mampa bonye aduane na ye nka ye no ntum be ko babro kwa kan waso obia na no ha no kara sam che no kawa no tum ade bia wo ye bia no ma woni wona ho no bompa ye na ye wade okukwam pani bi ekobra yes edi panye ebi na to no what I say eti jaje hwe ho ye na emo ye pa me da se chocolate luxury eno na aba no wonu ye dwumaku a mo amokra ne ma wo China yes first I just say visa credit card no money ade woni bia wa na abefra no plane akọ China wose na de wa atena ofie fafun umomo no so de hia ne se sika wo so wo de be kra wo ne ma nyina say ye baako ana de wo to from China na wa beton no se wo sika wo umomo so dia we akwanya kese e de maw packaging entade trinwi jewelries diapers wholesale retail nyina chocolate luxury for set what the kwanya no aba na wo be kumase October any day to so aduonu nsum any na aduonu nwotwe 27th to 28th October yes anopa no ndu kopem awia no mienu 2 pm wo ba be ye nkyerɛkyerɛ na wa ma certificate na fe wa hunu kwan no ya wodi wo momo betumi akra ne ma wo China na Ghana won tu kwan 6 weeks pe na wo ma no lande was sifra ho main 0535 01 7821 0535 01 7821 and 0508 93 1230 0508 93 1230 na ebusuamu awo traders farm black and yellow powder black and yellow ujamu how me pacho ayam kroda so baby gun so na cholesterol jejewo baby gun so na nom upana judidi a baby gun so na nom wanya hangover baby gun so nom me pacho wan maduro bi na ebeku baby gun so na nom overdose nti na wanom nsa na ade a kye na wo twetwe wo wanom halitosis baby go brush na so fitwi se me pacho ubenya pi ewo Freddie Menz Danny Herba Apidan Kolinak Missy and Blessing require 0243 Sompa FM 0243 943 413 Trader Chakopad ABD powder black and yellow 21st clinic we are the sciatica experts papa to asinti na etwon sa majo ko kete so awona e be bubu afo abema benya stroke awrade kan ho na ma uyire jao me pa cha obi uyire be yo overseas e be afa ready kuma se obo ase court junction wa enkransa hida do nya be bi ko ni fio na techmaji and bank sciatica expert no 0540311311 Tabita clinic so full alarm what's na diabetes sleep prostrate free screening no de check kwa uti fi eren so full alarm tell you say ya ka ho na fa ho kokwa jim na wanya mfa ncho sa vitals ne boarding waya infertility ho adwuma be ma otadua mu hihyu sisi ehwan akoto fa o ma heba treatment ya one crying Firestone food bridge wa ena kumase so full line interchange takwa de sunwan so ye wo ho 0202 34764 abe okunini mami abe mami wo abe dodo me pa chawo wote ba ni be ma mo ennem wo hawo be ma otadua twa kohyem afo ya kitwa bi fibroid wo be yi sekan kan ayemu henia ehwo afi run about etwere ya de kokopuma to brayo mu hawa wo do hepatitis B diabetes malaria amabusumi bia wo jira ya na sickle cell ni holy heart wo so no beto nchia ya otano so patrapa friend 0243 345 392 and 0506 460 208 oh yeah no no yeah when them so juma
Archbishop 75 agudie ni de agumitri ya no agudie ni wo ba ko chini dwomu a unya bi David wo be twa me photo wo bra me kura me nya we wo be nante amampa bo apa agi se Archbishop ho nko a open red and silver abenya bi pen silver nko abenya bi na ko made de to yensa de to yekom de to yasinum de to ye nine enka wa de hihye ne bo ne so afo mese ka wa benya bi 7 cedis for Francis ko ho ubenya ni ma be chenso ye wo mrom plot 17 adehye market achi friend 0598 585-219 na 0554-304-135 nani ye mon komo mizo 5G eno ne ye nyema e ko yie nyahodin kire na to badwuma breduduru a won ti brebia numbi wate numbi wo ye batan na emo aboa wo ye be matan kankasa num 5G ni mizo modin se wo do hu bajimu woda bi so be kwa akwaje odie so pa didi mu nyina numbi manager Daniel Hwa overseas because supermarket about post office outcome Royal Ventures Baptist University Buakwa PNC Ventures ye ne Anomanji taxi station hospital Charity Hospital Junction DN Mushe Nasachi Enterprise Wasafo Abinchi Owo Akwaku Ochre Okufurikia 0243-329-414 Ena Kingu Enterprise Rome Hotel Swami 026-375-2944 mizo eni abarti ebo adwuma papa eti obapa de waka nyina yate wate ti wudi etrase na yenko computer so adwadi mra na nyame che ofie hai na doctor trase ye wie pe nyame che nso be trase doctor trase na yenko computer so mra na to aso no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ani Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran kakra sisa wonso benya wayaris ana wodie no eye chidi yade malaria typhoid yade di bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana make am for the amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso wo be ho Universal Natural Clinic ana fraying e wo 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. wo medu ho yaw pao na nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omuda soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o medwunso so a mete yaw na sene machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure medwunso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti sene ne fanisi dwame na mani achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke den ho bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Wohwehwe sukuo dinya misro ni suban patete mofrana ene ye make for integrity keeper school di amount dan na dance wo sukuo yi ho sukuo yi wa trechefo ani monyamfo a wakwade wonimdie mu odinya misro ene abotre na kire mofra de osase wa ba fumfidie a boa ma mofra suade bi onso wo dwumadi a ode gu akwamboa da mofra do ma chede ene se wo yida ba akusi wa ma mofra da adwuma opese o ye ne daache akwase broni beka se
se career day. Afei so school no wagidie wa kruye mu. Ne senti, mama fro ni nyina kwanya ma wada wona adoma chede adi. Enye se school ya na wadi kan wa 2020 ne 2022 BC so hwe wa kwada so abatom peso aso nana. Ani o minua, akwanya wo homa me manana. Ani, wadi mo fro wadi mfie mienu de ko. Metre crutch ekosi JHS. Study urbanity bia fa no brain integrity keeper school na be hun sakra sonko na this year obe hun school yi wa suebu asnet flat atri ho metro IPT nen training ase kwan so from penyu for ahoma surfo yi so 0553 408898 ana 0547107443 integrity keeper school ya mu fo integrity keeper school asuri mbie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540311311 0540311311 Next 21st clinic womu ye sciatica expert Ebusia for 21st clinic womu ye sciatica expert ampa yenye birthday sina yentim fro na fe Dr. Naturalin for en Sompa Nkomo en mayen simano edu na fe nyame we ye orayre Rita owusu o kejeti a Dubai ane ma me udi na woda na ne ma eye ma bena Benis Fosti ene ya Grace wonom na ewehye ma me se wonyame ema ne kwatentena hodin wom na de wo ye nyina nso enye yi ena wudi wa wodai osuru nhira ene esrede ma wo ma ne se wo modo papa ai yento aso e we nso ye na na akua kese wa na wonamfofo e wo Sompa ena ewehye no ane nti mse we nso ya ma ya Grace hubom pa sanse ya Grace nso ne de baye ai o se oye Kumasi South Hospital Laboratory Department eho ene wo boachu yedanas yenko ena Emmanuel Boache nso wo YFM ahana ye ma intidifo na mse nkomo ntwen Dr. Wia na o matrase sai BJ bon mo bai o do matrase mo trase na imanso ede ene daso na brantie papa na onu su edi na hodai enti yedase onyamisha safoi abo don kwapa hu simadi okron adunum kron doctor na ho te sei adom ne mpa ba ho ye na so e ewrade adom e da obo ade ase ene de na wo maye wada uruma ne pa ben ne wo ha wo de maye yo me da wase na me fanchia so nkoma wahwefo ne watifu no kwasem na me nka mo se apomdin de ya de a ehia odasa ni bia ehia BBC dua obi na kana se bum kura na wudwa na aya sutie se ya bitimi aboa ene ne bia wo hia wonu wadichi mu nsem bia na kene bi beba eba se wo hia ye na ohun kwan abefa so bitimi ne yedin kuta ye kan natural ventures na se company make us say unu ahodo be se miensa na nan ene wodwa so na wie be kasa fa Congo ointment plus love capsules and afi true mind capsules se ni obi enu se ye plus love ni true mind ye me du sanso na Congo ointment nso e ma ne me na etimi edijuma na mu ye sa na nka me de nka me papa mpa nka me pese e ma no esomu se twipa so from pa me se nyamuna mo yare unum se kane no ye nyina ye ba betu ye obekọ bantoma #kufum
abrosan o ni nyina yese bi wo ma na o mu kunumo no mo do kwase ye japade ne ma wo na ye kwa na mo wa haban ni dua blan ya na yo siesie enti basa be ma bia so say the Bible can say e o ma ukunu ho aduane hia no ho so si hia pa ye ne ma wale ni etimi de dina so che ti ye ma me hu hia so be siesie wo ho na wonu ukunu atena tepa say e be boa ma wodo a ukunu no wo hese onya de ma no wonya no obisa na ho ade a wampopuniti anu awa yes me man de ho ne hia mo pa o hene ne ehia pa o ehia papa na Bible class account e tintima pa wa wadim ni kwa se be enua mo ma no toto na se enti se obi edi yilechi na se be wo yedo pe bia ma na ya ne mpempi nya aduro wotena se na omonani gi obla wona na ehia wonem na wo ba bia se be ya na wo hu ho asiesie no wo de ani buo ni edi ese fata so manu kunu san se wo ba esima wo de wuti so ba nti abusua se obewie peye wo sa akwan no so na aja pade a ona na be ma ye bi ma ona na ba na wote kuma se monte so wo aba ho safo yen se ha me busua fi no e bia ma na so no ma akote mu a Congo onto siesie wo eye abibidro kan nti du obi a be yusu no obiani se wanya enam nsa yare bi ama meka se wo yo ba wase ayekese ukunu ba wonche a nani enhyeda nje ho ana ensu ogugu ensu aya egugu mpempi ya na nka send pampan edi akiri pampan na ba na obia ne de ebu aya na yese de adwena apro bi saa send an obi su de ye fish ankasa hu nsu onye nyan enti basa adwene ma ye yade o ye ize ye manko mema nyina yalo na ya se nyakopon ba ma so nkurinti no omomu do no ma ne de di ma ye hu esen mema de enti hya no nso so hu saa hawo ya pedro bia se wo no ma na se wo de siesie ho eye Congo ointment esan se eye herbal product enti no wo de siesie ho a hawo bia eni akiri ebeboa ama saa hawo no afiu so wanam aye kese no ukun ba ho a ebeche ama no manyina akoye edema sunsan so boni so eni akiri wase ene kekaw wo jonso anu wase ehyehew wo ha anu wase kekaw ne ye wo pepese de aboa bi nam wase na enam nsa yare abo anhwe a betime mo nya yare a ye friend pelvic inflammatory disease be wi achi wuntimi nyinsan enti enam nsa yare de do na asie ni ama bi awo ho nkwan ne omode na solufi wa bla obowura ba bi ko hospital ko betime ane anu oduru ti ne so wo ba so wo enam nsa yare bi so wo ha amabo su bi se woni bi no fa Congo ointment siesie ho abre nyina ebeboa mo pondi nsem no atimi akron ye number ne ye 024 90 17 101 024 90 17 101 and I say 0204 61 so for my nka o mo MC as o mo fa we product ne conduct no to so my yes MCR for was some fanto so my wo na we mati atomu toto makoti akotum ankasa enti hya so ma me sa se wo fa bia a ye bejo so e bi so na wo ba wa ye kese wo na ntie kakla bia na wo se no e katwi ho ba sa na ho no ehyehew ana wo ye be ma apropro ya wo na ntam wo rompa boagu a amanfo nya hwene e wo fie wo di Congo ointment eslesta wo na ntam apropro nyina ekura ya aye bi firi ho eno so ntina me gina so aka o se ekura tu aye nkuda enkwa umia wi a ya fa Congo ointment bo asa wom ne fa ta se ne tibia nipa bi ma se bi adwumaden ene nantie bebrebe nti ya no mo nantini apapa no omu nyina de Congo ointment slesla e ma nantina apapa nyina toso esan se Congo ointment ye wedi adi ye wedi ani adwuma nti no wedi ani nsa yare bia pimples ahodo yam ekro mampele kro de se du bedri ba no o di Congo ointment slesla yi ofu sa wo ha nyina mu afi tie wo abofra bi na obo ne diaper ni wie wo ba bo nsan kitinkiti bi aba be gugu na japade ho ne to a wo di Congo ointment slesla e be hyehyɛ ansa ne nyina se eduro ya ni nseche we sa abofra kro atimi yuso a wo ha bia eni atire eno edanche mpompo na se kro bi na yewa ma wo nsan ka Congo ointment ni bi na emo a afi wo ba nenso baby hawa wo di Congo
Congo ointment slasla so a onim dua na nenso be eya ade aboso no ebetu nenso bo ni na se ama makeup beba a wo ko ba bia na chese sani emeye gu ade esu nyina Congo ointment sa Congo ti tu ase dekudu na so for mama unim se eye duro a FG atum enti enye hu ti e bo hu dewura se bo nsa yawe a beto ti ni su nyina no krofo ya de o ye easy ye hu na man papa nenso eduro ho eduro no e doctor mami musa akoye se ya de ku ekuro ni ade hyehye ebe hyehye na wase wa bra wo infection na ese eno na be mo hu se yare e wo ifie ho se yare ni ho de out ya from dodo obia eni echi ti ma won sanka bi e wo herbal shop na pharmacy shop bi a ya wonim 0204 61 61 61 0204 61 Dr. Unyu aka 3 minutes ba na 024 9017 101 024 9017 101 afei wo true mind capsules ho true mind de be me bia hia bi pani se epokura nso togum enti so ho odin se den kura hia true mind capsules se ya obenum na blano wunti mu a SCC ni bia ovens na modja dia fusani ye basa ukosine no na no ba hia ba na be kama na ni beje wo ho afei se bia wonya yawe bia ye friend as no spermia wunti mi nsen oba no ohun so no ko oba no na ye ne ya hyehye na wo no true mind capsules a e be fi ho and the amount Bear man musu a emunye dian true mind capsules. Also for my wonu say apondin hyehye and be me bia say yare bi na betia ni pedua no so a 24 hours na afua ba ko no wo ho ansora na be man ampagye no kana 11 times. Brim sa 11 sanity ene mo wadwuma easy ena obi mienu kura mfa efri anadwo no ati akotomu ama aya tintin etwi form awan so le kura so miensa kopum 3 to 5 times amache no sanity wadano kura na kopum amache necessarily sa enu kwa se obema no hu oba bia wo kon do na ansa na asole se moja ye etimi tichire sanity na bosa na nya hwen sanity ye beche wabu wo so be wure enye Europe bi anti eboa ma hu ha obema sem siti busa o de ne ntisa ma won sanka through my e ma o manimu wanwa sa pa tese atopa o to idibu obebu atopa ehia through my cast so ba no 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 pa e no anumre na no manyina akoyi afese bi a wonya yare bi a kofa mre ne ba anya den ya so obenya din so mo hawo no sinti ne de pro slav kasosa ka ho se be me bia pesa odun so kama pa dia pro slav kasosa ya dachin yemfa transurethral recession of prostate tape ana draw ben pipe bi nkoto and dia no we abrabo nti wono no pro slava ebo ho ban afisa wo hawo nyina mu yare bia ye wa ma onye dun so mbasawasa ye no wono no pro slav kasosa na etu ase de mama sinsan so boni bia eni echi na enya funso se be ma to pro slav capsules obeto true mind capsules ni bi e dia ka ho se ntini se yare ye wa ma wo ye mre sa yare na e be wonya dwonsom ha e bi so na infection se gonorrhea na e ha syphilis na e ha na msare bia e pro slav capsules herbal shop bia benya pro slav true mind na Congo ni bi ato Habme pharmacy ewa Safoliba Kona Keba ewa Ashtown Misty Heba ewo mrum Epidank Heba wo mrum Sanso na Deni Heba ewo mrum Blessed require ne Fredman so ewo KU PK Kombura watermeli Pukwadima waterchiman Tenata Keba ewo nka bia ya eto adubia Congo ointment Pro Slav ne Truman ubenya bi ato your number ni ye 024 9017 10-1 024 9017 10-1 and I said 0204 61 61 61. That's the Kristo ama mesa no de shama. Dr. Naturalane mon continue so na emo adwuma fama ye da se bebre wonyame inshaw ebusua mata de ehemi every mama see ne kwasem a long dress a beti boma ya paya na mama see woye adwuma se ye kaba okotoko haya bia wo pe kotoko junction swami haya ye ne kama ma brochefo amofra moje mama see number no ye maame ama wo London na you no pay for so wo do market enti wo be frɛ na wa ma wo ba no aba mama see ho ne number no ye 05 43 37 0005 05 43
370005 Mama C Fashion Swami Kotoko Junction and wo mi ti de e made in Techimai Techimai to the whole we are say Techimai Jomo enkwa hia e hona ye bo mi ti fe e de e ma me ababa wa boy friend Sofia na de guanu idie wanko bishop wa wo be nante ama mpabo papa nya dia wo benya bi agisa bishop wonko na benya sa de bi na me kale ya aye ebony and also a means organics and also a made in Techimai men ka se me kotone tema Techimai ye woni ma papa me ya menye kokko ena menye tuntum na me dantem na me honam ai se soche adantem untimi nya me hwe dabi soko weni eso wani ye teato hwe me ho kama na eno so etimi ai kama production line no ne da so no mo amutie radio no wo how bi na person de brain ya 0541126626 0541126626 abusiamoma do be transcend entwine Nkomo bone so pacho and that's all her back clinic Dr. Edo Usu na free glaucoma, high pressure, low vision, cataract, myopia, congenital effect. Ade bia we ni so momom transe no ye de kodai doctor onu so betu ase e de amaye o so onu de on fedro nwu ani kosua ne so na mom obem wanom na bibia nso atumi aye kama diabetes, stroke, hypertension, prostate, koko, malaria, tipaye dindini sisi yade ni nyina obetu ase e de amaye na fibroid nso we e de afri ho takra de port quarters ye be Archbishop Porters Girls Kumasi kwada so estate park and Tabola Alaji Walako Junction 0559 901 234 and 0596 198 884. Yes, in God we trust. Na eno so aboa Express Group opeso ko sia de wa brochure e pa chaw so with scholarship why have fa so abenya wo ticket bibi e fa brochi kwa wo pe travel and tour bia ye credible no Express Group Canada, US, Austria, New Zealand and Germany ho ena wodi hu djuma me pacho wo mo number ne 0249 0004 Express Group and 055 55 50 067 ofre wo no mu a entem so kra na waso mu na aye kama enso dia ma universal na chaka universal ye nompe eni ti wo djuma pacho wachi uchepe wachiri bramu spinal cord mu afa malaria, typhoid, hepatitis uji unwanye universal doctor say yade wo ho edro wo ho ye waton so S line be bo nsuo mu a 0556 244102 and 0200 158 272 ne ani wo Nkomo Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua Oye broni was a fabro do be sikan kan ti say ye liver, prostate, ulcer or spine ni nyina wo yemu adwuma ti say be of fibroid operation na usura akwanya nini friend Kumasi 0267 018 289 0267 018 289 na 0207 515623 and crying 0243 176 119 nani Dr. Marina Nkomo dimpa herbal mesh malaria, typhoid wanu mu ato nipadua nim tutu te ho anya terapia tim se ho ye wo ja dimpa herbal mesh I am Claudia dimpa gastro na menstrual plus no Ibrahim mu ha nyina ene enemu saya de awodo a vagina discharge nso ka ho ubenya bi o misi eba Jeff eba Penel Cape Coast nimdia otakrade na naboache herbal tema enkran ekus ewa shaman frey 0248 778 899 kanisa edudata kanisa pebinom me pachaw osisi na ya wo ya moja ni tumi ni afusani ye papa otinka se bibi ne na mo yam ukọ kete so a wo na
obra yo twetwa si he na obi adanse ntobura gu ne ba wode aduro ni bigu so de de ma obogu ne na pabam ekọ infections de ye bani na aboa ma umugya no aye kama ya so e kase e wotachi my kenten e ben taxi rank o mai mu ba bi eto nro bia obenya bi na ne duduro mu de aye petu no e baseline pharmacy 0247 887 436 wodi fo nya me chatna se ene enya sem ketwa ye bai wo mfie nsia enche kra so mpache de namba ne so ye de betum na mo a mo be sa do ye nya me atimi ehira mo wodi fo ba nya me che watena se a ye ba bebo enkomo nti enya sem ketwa kra nya me che te sei nya me adom ohoye me hoye pa yo se bibi aboko abofo ne ho te sei omo hoye pa se abofo se na ade omo adwuma Sompa abofo ne so omo yesen angels no omo ya se na wo kan wo they said omo ba be 100 o starting nyame efra ofofro no omo yesen 5 ina se bia be ka ho ai ayade sa tumi nyame de ama ono yade awdo be na wo sa bobo bi so che me pa cho ya mo fa nyame che pictures na o ye direction ni bi into yes yade awdo be na wo sa aha nyame che na wo ye den hana me ya kwanchira mo hia ya lesa ni sika ne awale no direction ni ai na yade baby na house we nyame che ha na ugina pan ya nsuowum eno so na wo ye den na me bodua mo bi wo dane dua ai ama obi nyame chama me betranse na wa kire ye kwan ya wo fa so a wonyin sen ne bai ye pese edi free ho madam bra na ansa na me ne nyame che kra to ayi nkomo no so e kwan ya wo fa so a wonyin sen ne ba no wo se mystery ebusua ne mesisi enu ntine na ano na odifo bi dwa nanum se awrade me nko na maka o yezibe asore me so na me kwa na o se kan wano tum na ye wo adifo be se mpem ahan wo ho a mo nkotodwe enkoto ba ti ade bi onyame afro ni tadwuma mu a wo ye no fa ho kekaye na wanya obegye amakoda de mehunu no ye nuanom bi sore na omo ye life worship bi a me pese mebobɔ mu din emrantia na nyame adom wo mo so wo mo start see de road ross ene wo mo nyina te akogu nkoda nketoa adomanom kranketenkete na se de ye bo nyame mrane medofo so onya kwanya onyame dwuma mu a don't joke na wo ya obegye akoda mfie nsia afa na ne si tutu onyame ama na yare setumi ade a ehu me no se ansa na me ni obi benya encounter no me boni pa ne ho mpai eti se me ma ukwan wo me show so a na me nim de mahu madam eti sei ba cho nyame adom me ho ye bompai mai Erade ena wie ye de aseda man ye de ye man ye kanfo ehye wudi nkronkron ni mnyam erade wa wo hyehye ye na wo se ye na dai ye beda na di enkyere wi ase nyina na omo hu wo kese ye no ye de aseda man erade ye nkomo twetwe nyina ne aka nyina ye gya de hye wonsa mo abofo me kan ye ho mo abofo me fa ye tachere ma na erade ye wie na numnya hye beba no erade ye wo ne ye de man we ni ebisa o Yesu Kristo di mu ye di aseda eni ayeyi ena ye de merade e wo Yesu di mti amen madam ye brain nti e 1 hour afrefo nso bebem ti na poso e kwan ba so na afa so nyinsen wo bai yo me pa o cho ya me che de me ma me yare ye obi ma me nka ba bia me free na omo ni me na omo hu se ba bi se na me fi western north inchi mo yakese eho na me free na obi ani mi se me ma me be yare for 12 years na ma ware a edi kan na aware ani mu no me ma me yare ani nti me na me ye oba maka fie nti eso nua no na ye mema omo ye mema me nua panyin so na no enye obi a de ye ni to ne so nti na aka me nko an nti me ye se me di me ma me achi nti me di na chi a na me kunu se me nhwa me ma me yare na me nhwa aware na yi baako eh mema ibi na me se ne me yi me ma me yare no no ma nhwa abawa baako de me ma me ngu e medi se be obi ntin enti
nti metena me ho nti mpacho na me maame okọ Catholic Roman Catholic mo ye Catholic for me nso me kobi me ne na na eko nti me maame yare o ti fie no Roman for se o yare na o ti fie a na se o je communion invalid on beba be ma wa radi nti o mo ba nti ye father ba ko ba ye friend of father Samoa o be hwe me maame nti o kọ no na o frɛ me won nchen na o ka che me se wo nyame pese o de wo gi wiase na enye Jesus ni moja no bet o de ade asonku bi bedom wa wo de ama na be boa wiase ama mo nso atumi asom nyame yi na si yo mate na okoye nti another father ono nso ba ye na o ka che se nyame ebe hira na gi se wutu free babia wo tie ansa na nyame di hira na ma na msi yo mate na okan ye nti e ba asa no na fe na omo wa ni humi omo se nyame so be hira na me maame dan achi menua jollof eton e wo ho se ne ebe ya metumi ahwe me maame nti e ba asa asem ne ba na msi eni asa de metu afri ha de asa ne mentumi nkoton we wo ba bi amekọ nti sa de eni na mepe meto amadi suaso nti nyame nso encha de na Madam Jackson wa Betty school ho aye weekend school na mse ne me Jackson College of Education ho na me call ye my classmates for mo hwe mi nyina mo ni me say me ne omo wie 2015 na ye wie ye nti mekọ na ene mi wie a teacher adwuma de metumi de akoba bia na me call ye nti mi wie mu a me wo ho na me teacher ni ba ko a that time JHS teacher ne ba oye adwuma wa Fijaase government hospital nti ono no ofie kurom ho no ono na ba be ye adwuma wa Fijaase nti no wa father mfo bi ewo Fijaase wa sa be ma no ye frɛ no kwabena basoa ofi sechere ba Fijaase no ma me ba ware nti si ameka sa Fijaase na owo na ne one ne na edi nkomo ye bibia nti mo ho na madam fo ne frɛ me say madam wa ware na me say me ware ye na chese uku no wo ka se obeyi u maame nti oja ma ware ware foforo oja ma ware 2 weeks na okọ ware foforo nti na me de me ne me nyame nkoy me hwe akakra me hwe ne nyame be ye nti erade nti madam fo no mi teacher ni ba na obetina Fijaase no e no ne sa branch ye kwabena baso ane nante ye no hu se ne otie no si bra na onware ye wabro 40 years onware o se me de me hu eti madam e no okeka ne ma wo ye nti na me wo okay na me wo me ne me ma me na e wo ho sata na ma me ti ase na me ma me ti ase that was 2018 August na me ma metias nti me wo ho na madam fo ne frɛ me say sa be ma no wa ka kire ne say wo na adamfo bi a ono nso aye ni papa ba ne ma me yare nti na ware eguye nti onware no o mu say wa wo beto onware no no si no ba minim de me dan ware no gisem ko hwe oba no na madam fo de me contact man no na o kire ne say omra nchi nti me wo ho na nipa ne frɛ me madam fo ne so kire me ne contact number no so number we be frɛ me no ko ba bi nti o de ade ama ne so mfa mra me nti me ko hia no na me ko hia no nti me ko hia no de ade ne maame na me de me da na se na me ba fi nti me ba ye no 3 days time na o frɛ me o phone so say wo kai me na me se me nka no say me na wadam fo ne de ade maame a me de brɛ wo no na me se me de man kai o say wo so utwa mu akwanti me nka no say me pese me ware wo FM na me se na me minim wo no say wadam fo no oni mi bibia nti me pese me wa na me se wasem no o ya ma na yetente wo no nkomo wo ye nhede akora mfa wo ne pese ehunu ba bia ade ni free ya ko ye twan dodo enti ba ma na wale wo wanware mi mpo and ye wanware no na telephone number na wode ade atwam ni ayi na hia mpacho oba ye na okoye no a kire 4 months 4 months mu ena of odifu obi ba me maame a oyare no ho na obeka che me maame se nyame se wo mra so oba be frɛ na wabɔ mpaye bi e di ato ho ama wo baba no nti me meje emfa ma wo baba na nsa na wawu na ase o maame yale da ho no na prophecy fufra ba tira akwaya 3 na akwaya 3 inti ni ato so 4 no Methodist sofo na me wie school me say me ye service or board ye omo free board ye no mu ni say me service ho
inti e ho na Methodist so for ka kire me say nyame aka kire nsa me ma me ba bewu inti me nkɔ fie na me kɔ ye inti me kɔ na me kɔ hia sa odifo no no so aba me ma me ho say nyame say ne mmra so na nhira bi ampaye bi a wabɔ no o megye no fa ma me ansa na owu na o ma me say urade me da wase se wa ma asem a ma bisa ache se na me yare enti me ba ware agu na se me so ma sere wa urade se sampa se wo so de mbekɔ heaven dia eni ama me ba we nware na oba akwala obewo na ba wiase se ne me yare ne fa wiase no ma akwala no nso ne ho nsem me fa wiase nyina na me ma me pagya ne nsa kire urade na difo ne se me de me yesomafo nti nyame se mmegye ma nti ma gye ama wa wi nti kɔ na difo no kɔ ye nti me ho na difo nsa fra me se be ma na wa hunu na so obe ware se ye hu be ma no na ye ne ye ka asem ne kire no fi se nyame se o ma be ma no ne wu nhia ti ye se ye bo be ma na ma ne ye se ne be ya be ma no so be gye nyinsen na tu na me see you na me fra be ma no fun so no se wate obeba nti wo ba ye na difo ni invite ye mienu no se me ye difo a me de me ye somafo nyame se obefa wo so ne abaiwa we so no de akwala bi aba wiase ama na be di dwuma so nko e de aboa na dwuma nti o se men ni oba ni nhia na wufiri ha wukoya oba ne benyem onyem so a men ma oba ne nko hospital nyame be hwe na wanye na nyame ayi akwala ne ho adwuma wie na afedie na akwala ai mame na wo na mum sha kwala ni yie na nyame so bedi dwuma ma me se ma bo be ma ni din obi onim no me se fa kwala na ba so a na chese nyame che won se de ye oba ni be ma hia mu no enyin se ne bi obi ansi da bi mpato da bi difo no we nche ye fra no odifo afia me ho awosi esi onu na nyame fa ne so a o yes adwuma ebusuafo ye maame asem ya wo kan wan we be kwa akɔwie ne kyena because ye pese ye gibre me ho awosen na chese kwa akɔ eti se Joseph ne Mary asem ni bi yesi ani ba man hia but wo benyam ni se no so ba mu eti wo ye den hu se wanyam mpacho sa week na be ma ne ba ya ye de tu na ni no si na me nso me se ne hwan anya me so de me be hira wiase a me nwoda me nware da na anya me so be fa me so no wa hira wiase a me ma obi mu nso hira abo mo nti me de ma agi atu to ndo agi tu mu na ofa ne ka na okọ ni oba kumase nti me wo ho sa week ni ma na me ma me wuye nti me ma me wi a ye di ni na otwe wie ye no na difo nka che me se me mra nsa na me free ye krom ho a ma ko na si yo e na me call ye nti me call ye no fra dance ni ba ko e wo e ma ne betena ho so nti asem na o kan ni bi nti ono nso we nche ono onim ono no obegina ho wa difo na mfa ne nsa nto mafuso adanse ni no na o ka kire ne se wo fa wa nsa to na fuso sani ebe ya adaachi ubedi asem we hu adanse nti adanse ni no ode ne nsa to mafuso na difo afua no o kasa ye se urade wo se Angel Gabriel meya na adwuma nti me de makasa wie ma Angel Gabriel meya na adwuma ena madam no e kasa wie ya pe na o ka kire danse ni so onyi ne nsa mfi mafuso na Angel Gabriel wo hu se wa ba bebutu me so nti wa wie na adwuma nti ye nsore nko ena ye sore ye nti me ko ye that week ni ma na me hu se manyem that week ni ma obi ohun mi bia hu se manyem anufu mi bia kire se manyem eno an science na ba abanyin science na ba nti ekwan anya me fa so a ode nyame che to me yem no nti wo so a wanko hospital manko hospital eno an se wafu so ye kese mafu kese a enya 1 year afi 1 year no na nkwamhye na ba se nyame se wa wie na adwuma ba atanfo nso e de mo ho abagim nti ye de ye mo mpa ye nyame be ye nti ye de egu mpa ye so ba me kunu no na adanfo no ye midwife to ono ankasa omo was scan machine ye wo ye fija se government hospital or frame one Sunday bi se madam ye nko na wo de se nyame se mankrofo dodo ohun se wonyema me de me do share office ha me no na wo twa nti me ye call ye o twa scan no o twa se madam da bi ba bi awode ne da ma hu se ye de ade white akata so te se lazy bi na ye de akata awode ne so nti me hu awode ni mpo na ma hu se bibi wom nti madam we de eja na ye na nyame ye adom kakran me de ewo ye hwe
ebusia wo tie me a wo hwe me se wadwene ye wo se nyame ni ho a de ye nua ba yi kan ma en convince wo se onyame bi wo ho me se champo ade atu me nua ba bi atomi da wo 2018 ebi atomi me ebi atomi da na me se me da achi on me testimony ye be gina Jubilee Park. Thank you, Lord. Ni aka ebi atomi da me se champo mada me yesofo a yeyi no free ye district minister yeyi ni free techima sese okọ ekuase ya ye 3 days revival and ye pon no say ye mompai say ye kodai unyame my sign ye ko bompai ye ko die me hu ya na in a dream no I was in the theater a doctor for atwa me ho ahia ni ayi nipa e de na hu me se akoda beema ni din di sei na ma bodin no din ni de me di besi ade achi ya menyam me se champon na mun samodi e tie kuro yi me se de onyame a ye ne nam no wotumi ye no ni pabia ntiase ni pabia hu bi da na dabi ye bedi sa dance no amani pa wo mu nyini se Christ wo nyame wo ho no wo magye adi me wa wo se ada wo me de akra ba me office me se champon akra ne be ka sem bi kire me na on wo ya CCS ni ti ya na nkola asu no e wo na de yem but oye nyame ni pampa na ye me po no ho mpaye na de mia me ko hu na de to me wo me office no nko na woni onyame ye biribi madam yanto aso ene kosi se inti mpacho minya 1 year afi awo yi ma mentumi nwo ena ade no se yese ma me nko hospital inti mpo me kompo mu hu hwe inti media metifie ena me bo mpaye na me sra urade se onhye ne ho animnyam ti mo ho ana sa method sofo na o kan se nyame se ma me be wu inti me nko fie na na se nyese na di 1 year ade 1 year wo so a wo ko hospital so ese ye hu se de bibia kata wo de na no so inti bibia ni me yam nso me yafu na yakese ewurade me God of wonders na method sofo na obo mpaye boa me obon oye na famu de nti me wo na ofre me say madam ena de ne me hu ye nie nyame say abrantie bi ye frɛ no reverend abofo ye frɛ no asantema abofo satama na abofo gina no wo ai faade nti wa wo safo ano akodi ne ho satama na no gina mu ko bofo ini abe makwaku antwi wokɔ aka asɛm we kyerɛ no sɛ sɔfo bi sɛ nyame sɛ wawo safo ane kura ne nsɛm ti wo ba abɛgye Roman Catholic ni wobɛda na wonko me kɔye me bo me kunu ama me kunu so ɔkɔ Saturday aso nyame hyira no pa ko asɛm we de nyame nya na bɛgye atu enye easy ba nyame yɛda nyame ase inti me ni me kunu koye ne ye koshia reverend obofo ne ye ka kire no no se onyankopon na ka kire wo se wa wo safo awo me ho a so mugye no ka obie na no kansa wo se obeda ma sorry dem ha ade e chi ansa na wa kofie na me se yo na me da sa na adwo na me som da ye na ese ma wo na ade e chi o ma ya kwankire na me ni me kunu baaye ti ye ya kwankire ni wie ye no e na e ka 3 days ye ya kwankire ni wie ye no Saturday na ye Good Friday ana me kunu ye da ho na me kunu bo me se me nsore me ye ma hye me o se hwe reverend obofo me som da ye na de wato ne water ne so e no no di anim na obofo angels ankasa me ensan di nachi na enwom a omutu ni onwo obetena ase na waka wadanse a kire amansan saa nyom no to a na abofo no nso agye so na o mato saa nti o motwa wo ho saa 7 times ewie ye na reverend obofo ka cha abofo no se o ma wie adwuma nti o monko nti ehwa na wanhu abofo ni bi wanhu reverend obofo bi nti o kan da ye ne kire me ma 30 minutes e na mete saa wo aka me nyame na mbe nyame adwuma ma no ne nyame nye no menka 30 minutes na ye 4 o'clock na me come into 4:30 and I me say awo because obi awa wo pen dey say awo kan wa wo behu
ti awo kan me 4:30 no saa me didi mu wodan mu ho saa kosi ame cha da abofo na be gina Roman for the Friday Saturday no ye ne Holy Saturday nti saa Holy Saturday no ahomachi 2 am na afi me ka che me kun so nkofa camera na okofa car na ye call hospital ye kodu a mini card mini bibia na me de me kan say me wo afigya na maba Kumase am be family na wa beka me fi say o twemu tenten a ye mfiu ti me kan say na me say oh no unsu nim say wo de wonyam ade enso ese bibia anso nu yam bibia nim ti me dru ho amodi omo machine to mafu super mo say mada aka 2 hours na wawo na me say God of wonders inti for another 4 Saturday na ho ma che 4:30 na ya me ya adoma me wo nya me che ti me wo na ne papa e frɛ no hospital ho say ye frɛ o nya me che enu ani pacha ebrebe na nya me che start say wo die wo yens o ka dia na bem no e da ben no start pacha last year September onyini ya last year September ba na July nim ye kwa asori ye kwa asori na ye prophet ba ko ne ye be ya asori we APC no oba ye no na o kan say mu anyame de nkom hye ma mu ansa na mu nyim nkola se o mbe ye nyame adwuma no mu fa nkola ne mbra na ye call Sunday school na obi a nyame hye no kokofa ne nkola de o mu ba nti kola ne nyina na sofo no se nyame hu ma ba ha o se memfa oye nso nkola no apampam na ye be hu o mu different na ye de o mu de oye ne so na apampam ti ye de oye ne so na apampam a ye call fie 2 weeks afi o te ho o se nsuo beto na ye de ye sere behuwa na nsu akasi o te ho a o se hwe kohwe mpapa o twere ayi wo obi nsuo na hwe ne saa na ne papa ne nsuo eni Kumase bia watu kwan ne papa o trek o ton ne ma na wa frɛ no na ma frɛ no me frɛ na o se hwe nsuo hwe me saa wo de ede me no na me se nti emu wa na me ba pan no e frɛ me wo phone so se ma me som dae na obi de o picture akodi nsu ni bi ho me bompaye o so mpo o bompaye o te wo bompaye na hu won ani so na me se o mi twam we Yesu di mu nya me che se wo twam bia o fi se ye de ya no kwa na ye di twam no kan ye nti me de hwa be se 2 weeks afa me yare mafu e pagya nti me hu me ntumi nya me ho hwe e na nya me che se ma o yare na nya hospital yare fa konwa tena so na me ba nyame che ya me na nyame che na botere wa obebem wate ante me hu so aye wa de pese nkomo obedi bi na obebem na o se fa konwa tena so na me wo fa ba bi teme nchen na mma ne de konwa bre na me tena so hwa o se ma o ma twro ye gate aye fa mu o ma twro nyame che my lover girl e de agu ye gate ho nti me angels o mo ba me mama be ye operation sesi a na me se me nti bi da na me se o se mo mfa nkonwa 5 mesisi ho na me ma me cousin no di nkonwa 5 esisi ho hwa o se ma fa ntoma twa ase na me de ntoma o se pagya wanufu na ma pagya manufu side back na o de ne nsa asan ho te se ne o de ne moire twro bi no ai fe je ne yenhwe madam na o de atwa manufu wa ya won nsa no sign no ma yehu aha mpacha hwa o se pagya wanufu na ma yese ne yese na o de ne nsa na asan manufu na se o se munyi ba angels no otumi bo ni din angel Gabriel and your body yes angels na odi omo ye adwuma no nyame se odi 11 years a na obebo omu nyina din a kire no ti se angel a onim ni din aye Gabriel nti ono atutu omu din ebi rinji kofi angel kwame nti onso ba me busa ne se angel kwame no wo se an oh God is so wonderful inti ma o ma me pagya manufu na ode ne nsa esan ho se o se munyi no aka kire o se pagya na cheso obi ani won so kasa obi a okasa kire nkonwa na ya twa me ho ahia na o se angels tete so o se munyi inti o se munyi na aka kire o se ma mo yi ha na o ma pagya mafu na watwa ha na watwa me sisi achi na watwa ni nyina o se afedi o ma ya operation na wie na ye de ye daaye me kodae ade chen ya etese ne ye de sekan kasa twitwa me ma me ntumi nante me nante ati so bia ai no operation so ankasa me ntumi nante me ntumi nya me ho hwe na ne nyame adom ye wo ho afedi e o se ma me hia obi a ohia wo a anka me ma ne tofe manadi
te ho madam for bi wo Holland na me frɛ no phone so sɛ wo nso unhia awo o se me se nya me kyɛ sɛ o pe obi ama ne tofe nti ne totofe na totofe 3 e na o frɛ no phone so na o hyira so madam for ni di ya na wanyem sa week ni ma o na wanyem afi o te ho se hwɛ mimi nyankopɔn na o se wo a watwa bra no a wonya bra biem no obema makasa na nipa akro na anyem ampa me ma me adamfo bi wo ye kurom ne ba a ono watwa bra na ofre o phone so on dey import dia ware asem na o de beto nanim o wie ya na me kan se ni aba ni awo nso abeka ho o se ni me hia bi na me de mpo me nya bra na ya me che se me ma wa kwankyere o ya akwankyere no wanyem tesi o se nkwala na omugu ne yem no akakakra ma na wo o se o yare na o kan kyere nkwala na ade be che na ne ho atọ no enti ifisa adumi ba omo pa wo no sen na nyame cha pa cho ye nya nkrofo 28 omo anyem akotu scan mpa cho omo twa scan ni omo ye bra no omo nya omo menses no in the 3 months o ko hospital ko twa obehu se wanyem ba omo nya bra ne de o se nyame se o de sankwala no be ye adwuma te se no no ye so ye lawyer mpa obedi no kore ewo ode nyame adwe na ode be ye adwuma no nti omo nya bra no de wo kotwa scanner uhu ba wo wankasa woni mo ho se wanyem sana ne enti se na nyame chechi no be wo bi aka ho nyame che o ka kire me se ne nyankopon sa wo de na ofi mu aba na o ma honam nipa bia meto me yam biem na se si a nyame sa ono se no te wo no ntumi ni obi a oya honam anya adwuma gisa onya na chiri ba ono nso ya honhom te so ono nyame che no nti odi bi beto me yam mo ono nso aba beboa nti si a oni obi wa beboa nti o tete me nti me na o kire me ne ma mpa ye mpo o kire me na ma boa ma nkrofo eya debi na oni mi di nkomo ka kire me se okoye direction o ball aso wo fon so na me se ananya me che ball aso se angels your angels wo mo wo ball aso wo ye from zoom lion fo wo mo do wo mo sesa ne ma bone na wo se your angels ni bi on so mo hwe aban so ebusu anyame ye ne ma ena me pese nyame che bebem bebre wo tena ye besa tena se case we so ye me ye no one day pese biem na wagi nyame adi se de onyame betimi aye no you have no idea hey wonyame otumi fa furumu ba so e kasa obema kola CCS nyame befa ne so ama wawo fo no wonu se wonyame oh nyame che na nyame so nyame che yes ede say nyame ado ade woda baby ena no ba me na o se oni angel Gabriel ne nam but mu bedru me ho no wa man assignment se on fa de nkomo obi opankro no ya na abofo no o mo ye adwuma saa wa mu mo ye adwuma ena no a me wo tachi mai wo frɛ me na se o matu kumase akotra afijase o se na wo noma enoma bebre a wo sole o ma aduane ti ho tudi asapo di fo ntumi nsesa noma me frɛ no se ade achi noma ani nyina efri kumase atoa no ni fie wo afijase o msole ne noma na yo mu fie ho ma nyame cha noma no ho mo wo ho nene wo ba no pay am be abofo no wana no mo ba ofine ama ena ode on bai ai enem nyame che mem bebre o chena e beto aso nyame che obi a wo jonso kete so nyame de ehun tumi ama ai duabo mo fa ne video ni picture ba ko a wo hye kokwa gu ensuom no mra ne enhwe me se champo asemu yi hu ne sen abo mi pusampo ba ko no ya bije de ase wo hye kokwa gu ensuom no ujidi uye jidi ni Mr. Champo uhu ni sei mi de mi jidi asema ma me ka nyina bibi kasa kire mi se ya nokure na akwa na kire nso ya nokure nyame che picture we na wo ye den na mi dani dua udi coke na udi gu nsuo mu no dua no chese mfa ho ne de nipa no de ya bɔ no wo bɛda no nyame bɛ mo wada ne meboa madam omo a odane omu dua no ebi de ayeye anu de omo a odane dua wadane 5
obi ahwato pa mo chewo ni odi kan dane ni dua ma no no ye painful so obi de metumi abonsu obi di anam oh boy ayo mpa che o se na ne kura e de nsu antoma aboni dua na wanyem nti wo twam akwa ye bɔ mpae na o te se o bɔ mpae am obi a edua anya no na osan na chi bae na o se me nso me kura bɔ me dua na ya me che se kope coke kope kalipo mienu tofi mienu biscuit mienu na fabra na yeshira so e na o de bae yeshira so na madam ko si ubedi ni 2 days na madam ni do so odi ni 2 days wi o dae no sabio na ohoro ne nase agu nsu ase ogina nsu no ohoro ne nsu ne ohoro ne nase Sompa FM nsu anim adua no na nya no se si awa wo afa ne ho afa ne da me se champo brem 5 ni nyina wa dan dua na momo so mama me dance na me refi ese na obi nso abodam wa akra o yes ahwini abrante na wa boda nti na me cousin bi so me ka kire me cousin no see me wo me so me wa me cousin bi a wa boda mo wo akra rutie ohini adaswa ya ka kire no na oje ye contact man no ne no nti ye ne ya akwankire 2 weeks na ofre o phone so som da ye no no ane wo fa aba ne nchen so onya eja na osesa gu ne so no na enyo no nkwa no mane boda nti edi the following week eto so 3rd week no na ofre say nyame che kura ne nsa e de na huri amena bi o de na huri atra amena bi eno anu no ofre bi o se man se si ame ho ato na de na mo ma ni nsu o se mensu ni nkan tiri mpacho eno de oyo ba eno oyo ba ena no so shira nsu su ma no shira nsu so se ne ma me ma onfa nware ma bi nkan ti nsu ni enkan ti na okacha ne ma me se saka wani be ma ena waye ne ba ne sa ne ba na one na atwempna wadi ni sika nti na waye ne sa nyame che ne ka sa ano ano kan ye madam no wo ho na owo ba bi a na me kire ade no yo nyame che me pesen enne no wo ma me akire kwan ye nyame de wo bedom no o kina ye wo 10 wabre ti o kina na wo be kasa pa wate na wa kire kwan ye nyame fa so no mate madam nyame de wo ye adwuma no why eti me pesa wo ka bibi kire ahwefo ne se o kina nso mo nhwe na o kina na wo be kire kwan ye nyame fa so de ye adwuma kasegu akasemu no eya muntiem na kina na mekasa mo yo wanum ne so atutu na no de angels no musisi usane ma Sompa FM yo Mr. Champo twani taw na ye mafre from rem so me dance ne akoso nyina eye no kretwo do eno nti ne me se ma me ene se o ma nani nko ne ho o ma nani nko akoda no honam fam na empaye de enkoti mpaye de biarada akwa na duane obedi bia ma wani enkoso enye gya no man nante basabasa fisa adom ewo wo so a aprepre enso eba edase entima woni na wa entima Mary taw ne ma frefo no kwan na d4 de mi se watoba ha edase dia ya na ayi we nye ndidi nyini dabi aya na ayi enti de ye kan se achade de ewi ase ase Yesu Kristo breso na ase enkwala bi kura wo akoda bi wo social media ye frɛ no adobia ase ho ahwan dem dia me eno na me gina so no maka matu ma amefo ewo ne ba no ho akola no wo gifted but the way a man akoya live sa enti dia mekan say of late nyame de nkwada ye adwuma nyame ede enkwada nso ama nkwada akyede but enti na ode ni bedua ena ene eja so said ye beya mo be kura no betete no normal because wa ba ho namfam said ye otie bi wa ba ho namfam ohia ntete ohia say wo be kire na etoda ya na ama akwada na gift no afa ye so na afi akwada na say no enti yesre say ye honam fam no wa ba ma o said ye sese otete akwada etia no kire ne kasa kire na yin fa me fa sa normal yin mu ma ne nko school said ye akwada oko school onya ne ho akwada na achade enyini said ye be ya enkoye kosokwan mu na hyew na afi ni hobio ye meka ya say Sompa achade eguso a ye je aboafo
last year mo amu ye bie mu hu emu hira ye guso so wontema wo mo wanwa bibia wo de che ye yie no wo de bebre ye wo Sompa fie ha momo number no ye 0598559802 0598559802 Taiwan Media and beba Boris B Chicken we ye fia kokko me pacho ade bi ye de akokko ye obetim de aya no so no de na ubenya bi opoku trading SG Mall Shell Junction Bodi fa number no 0544444453 NS about ultimate I was see where you sansa tia begu kwanchi ujo hwenje wo nante tali dandruff wo namankasa enka ejina wo motoam widie nani nye koko afi wrinkles any candida ni nyina be yusu bia wake natural capsules and oba ne bema untimi nyunso yie eno so bebo Ibrahim ha no pa to oba penfo nka ho kodon fi hye dumienu enka wen cran ba bi eto nru bia kuma senso sada ubenya bi frɛ on 0245 079 079 we ye free so 079915 na ene Nkomo Zipay ye boy emrani se GD me pa chow fa phone no dial star 270 hash option 1 who send this scanner star 270 hash option 2 who send it 10 million ani a chow 10 cedi ye de say GD integrity keeper school na wajin koda fu free Sompa FM we ye talent show old fashioned day turbo etiquette waji placement or presec Legon Wesley Girls High School Cape Coast Holy Child any Prempe College school ewo esu ebua north echi yani okes eni die no hye friend 0553 408 898 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Niwat or a scientist or she baby I had one of the drug halitosis, infertility, ovarians, fibroids, premature ejaculation, erectile dysfunction, penis enlargement, any vagina tightening. Sisi yadie bia. Ye Kumasi Atosu Monaco Junction. Yani Adansi Bank Dia Mishe and Crime Circle inside Futurama. Yani Goy filling station no one chemu NS chemist Edian Mishe 024407 087687 0279 087687 0551 931 0548 931 mumra ahumane so na anwanwade a ewebre wonyame yen yenka ne mani yen so enchire. Hello Pachodi baby akase free so many many onyafo ko kutawie ni o mame dan kaza suje kamo enka oso na mabo juma me sama me ni aba no ba oni ni kuba no mo war pe vai de wa o pe ni kuna sam no mo mo de mo war mai ye dase ne sasa akora no o ma war so no nyame kan ma me no mo de ti no mo pe ni pa te ne ba ya se do bone for ni me dia a wo di no be tia brana ya bo fre ga so fre mo tia mo ni na ya bo fre me da so tia fre. Hello? Me, hello? Mayu? Mame? Hey, you want to watch you? No, sir. Yet, on catch it. Me were ho. Young quay. I beg your phone in a mamma at Nazi. The American say, about free my young was on Yamida shoe yet. Oh, Yamida, the place in Yamina Messuman or the shoe yet. I did one I was to say. Ya nyame amana dum na okọ be bibi na fie mu no onchi do nyame yesese e wa be fie aba bu o de mankola so say de ye fie ye bani ko no so de ko hye nkwale mu a e say ko nyankopon no ye kronkron e tete so be nya djuma de ye so ye kronkron da mo so ra de ke ke kwa me hu fie da de so na na be da ko ni na tu for mama kansla ne mama na re no ma me no ma na ni ko ne ba no ho na on so ni mu encheche ne kwan no na anko wo du fu ne di mu titim ne di mu edi ni so no mu no onye kefo e sa so bon sam so ni abre a wo twedom e ko na mami yeso obi kura ko ni sukun sofu bi nkoko mani bibi ai physical. Hello Hello udi baby akase free
Oh, of my man in the mining, I friend because I think today. You, Yanko. I said, I'm a film with my palm with my. And at the program, in the 200 my man in the Kunas and maybe I'm a Bible play this. And I'm a film with my palm with you. Now, I'm a friend. I be away, the Bengamia to say Bible play other than Ghana. Now, your strength to say, no better to do that. No message, Ghana. One may have said to me a Bruce of the Vanatine Bay term, one may have the Bruce only and no sense in it should be so serious. And I don't know, I'm finding you Ghana, my Ghana. Now, I'm a 2 day Yako for Libya, my black TV, but only be saying I know we are the program we're going to do. We are Namiche, I would hear no and Yamitra pictures in a children. I am a bit saying, Pesa Cano. Besides, isn't it saying? Ships. I would hear no or the shapes. It be a saying. It be a circle and a be a square. And a be a rectangle and a be a star. Nina oval. And now oval. Nina and Colado Dua. Ya what this is him. Aye. Nina, I would dear for friend. I made the sizes and it's true. Aye, and the Mo, I didn't make out. We just shoot number. Hello. Hello. One. Hello. Anytime. Hello. Good afternoon. Afternoon, baby. I'll cast free. But you're from Mrs. Mary Apia, because of the Eastern region. Yo, Aunt Mary, you say why? But as someone about Fairy King, I told the pan and the choir. O Sunday, me carry wa a woman. Na menyanko mata the soft ma mi bi ko esezi no ko gina mam. Na bra o ko gina we esezi mam wo awimu no. You bring off from a catcham there, the make you mean the way na what say. So one can't change in Pananaka Sabeninson. It's okay, try me. The mother now much and I mean who must so that day, but what theatre. My book operation. I think that very year na me yadum, emo boy my watch here. It's not so much for a friend Yami. Into that my bofana can say in fact and I'm a narration my manager my bofana one I came na me sure my minute there then ya me pen or one for super John Shab of any year man yo yeah that's hello ma Pachodin baby I'll cast free good afternoon afternoon. Me catching through Bola Bambo, Junior Kiliva Japan. It's you. Ma, more number one, Sompa. More number one, which I keep the whole Ghana radio TV station, radio station. More number one. Because baby, assembly, baby, no, some mama. We make a program. Gideos, and for Gideon Manakopo. You. One bomb pay my mamma, yes, that I say, not for the minimum. You say we pay so you're a bomb pay, say, will be now over you now so Ghana, but that's why. Yeah, that's it. Yeah, ba Patricia Kweje wa Holland. Your fan club no nipa o mabeka ho ama odro. Felicity Germany and a Portia. Nana ama odro. And a Felicity or Germany and a Porsche no aneba omunyina beka e fan club no ho two shots say nipa ejinemu Abraham Doris Auntie Julie Charlotte Christy Taylor Ebonana Gifty kwakubu adu enemu amaji atum ni nyina onyame Instagram papa enfa frefo miensa na yemfensi hello udin baby akase free but akase free yo yente we touching the film before connection crew. No, no, no. Oh, yeah, no, I say, will be in 5 years. Can be the so to a woman now. We are shown why. Nah, maybe Cotuano. On a sort of Sunday be a no siadi. Also, there be a doctor. Hello. Hello. Would you baby a case free? I tell you, na me got the next man. Yo, Yanko.
Rajo abofana obe so mother. Ani ameke. O kasa ni wachiri enti wo sesai. Abofana obe ni ameke na o kasa wo. Aha. Nyame amana bana so miye ba. Nyame amane dan. Ade bana so miye. Yo, edase. For friend you chat to. Hello. Hello. Udi baby akasa free. Aso bi do sia, kasa bi pa konati. Yo yanko. E ba cho. Everything I'm asking on Professor the every day, apply to use major. I mean, canon that require I don't see now, my men all have plenty in my. Yo, yeah, that's my. When I'm here, best trying. Anyone, my gun and Yamiche, with telephone number between the two. Bobo number, no to boss, Bobo. Nyabotre to wa se bobo bo 0249 37 7474 again 0249 37 7474 last one 0249 37 7474 ame cho wa danfo bi abechia wo woni adamfo agire wa bofo ne nko a ene e chi abofo no chi abofo no ne ensole ya bofo ni na babegu aminim de menchia no omu nyina abegu dayim ye na fo omkwe abusua ye sori na wochina nyame che ochina na yedi ni bewuram na ekwan nyame fa so ma ni hu ade watsere yen oni yedi hu nkomo kwan ofa so ne abofo ne communicate wo se abofo ni nyina abegu dan mo hunu de wonchia no eti ye be sori na ode na abofo no asode akọ ye fremo hini ni ama kranchada zo so for mami premier ni asanteman agemi atumu ama me defo fro papa amesa abrochefo nyina wonyame onhram Sompa Nkomo de eyebola onyame ti ase Yenina ye tie Sompa